والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإيمان بالقدر خيره وشره. أنبياء قدر سلا شرح السنة لإمام أحمد بن حنبل. أكو كلمنياني لاتيجي أهير لما أنا جوما ومن سنة اللازمة. أحمد بن حنبل ko abe sunna kono sunna min wajibilen ba anka allati man taraka minha qasilatu. sunna munu nuye kelento ye ula lam yaqbaluha nima minay bannala wa yuminu biha ima limana naye lam yakunu min ahliha iteke sunna mawla. الإيمان بالقدر خيره وشره. ko sunna nya jumae kulli man yani latige heramana juguma wa tasdiq bil ahadith fihi ani hadisa munun nana latige konyala wal iman biha ani kallimana ni o hadisa wiye wala yaqulu lima ikana fo munna wala kaifa ikana fo chogodi. إنما هو التصديق والإيمان بها من بئك كدا على أن يكلمنا ناي. ومن سنة اللازمة التي من ترك منها قصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكون من أهلها. شيخ ربي المدغالي بنا دو سره لأكو انتبهوا لهذا. أكو ياك حكلتو نيرولا أيكونوا ayaka haklito nina هذه الفقرة مهمة جدا. أقول يورو من فلان كو حملن دو كسوبه. الإمام أحمد سيوصف لنا أصول من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة. كو أحمد بن حنبل أبنا لشرو دو سنة لشرو دو مانكوتو أنيه koni mogo min ye wulu toye doro ite sunna moye yani yakhrizu an da'irati sunnati ila bid'ati tanabbahu li haja. Ahmad ibn Hanbal ba fe kana ko do fanye ko wulu ye sunna kalle sirude konu yulu toye doro ube ni yu do toye doro ke bora sunna mogo wala ki donna bid'a mogo wala آيات جانتون يرولا ده. ومن سنة اللازمة التي من ترك منها خشلة. أبي سنة ولا سنة منو أواجب لن كمبان كانكو منا نمغ من يفنتو يولا درو فإذا تركها كلها أو مؤجمها فهذا هو البلاو. أمر بن حنبل كو أبي سنة ولا سنة منو أواجب لن كمبان كانكا كأولوكا man taraka minha qasilata kele niye kelento yewula kele abena sunna munum damina ko fo niye kelento yewula doro akoy bora sunna mola ikera bidia moye fa ija taraka kullaha aw muajjamaha fa haja huwa balaw ni ayu beto yedo ube ayu kumba bawto yedo ode balaw yekatima beka لم يقبلها يعني أباها سنة نونو نبنولا نيومو من أقرأ من نبنولا ويؤمن بها إما لمن نوية لم يكن من أهلها نيمك وسنة دونك إذا لم يكن من أهل السنة يكون من أهل البدع. أحمد بن منوفو نيمك أولو دونك دريما لمن نيمك أولو دونك درو ite sunna mogo la ni mogo fana make sunna mogo ka jamakulu la ibe ko bidia mogo de la ya lam yakun min ahli sunnati yakun min ahli al bid'ah wad dalal wal yajib billah.
nima ke sunna mo la dro ube ke bidia mo de la ani filibanti wala kan kisoma wa antum ta'rifuna ako aw bado anna libid'ata tanqasimu ila kaba'ir wa shaghair ko bidia betila kata bidia kumbaba be bidia fitini be wa ila ilhadi bila dobe yere waye ka jenge kabo ala kola wa ila bala bidia dobe yere obi ki wele kata balawma ko yere bado ko bidia wutila lende do bidia betila kata bidia kumbaba ma bidia batila kata bidia fitinuma bidia dobe la se fulanka fuya yere ma bidia dobe la se bambancha yere ma kimba alala bidia dobe iwele kata balawu yere ma kama yaqulu ibn qayyim rahimahullah komi ibn qayyim yafo chogomi alaka nema ibn qayyim ko al bid'atu mustanqatu min al kufri wa ailatu ilayhi ibn qayyim ko bid'a yere bora kafiriya de la ko be sagi kata kafira de ma wal bid'atu taqumu ala al hawa wad dalal bid'a jolombe nindungo de ka ani filibantiya أفايرت من اتخذ إلهه هواه ودله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره قساوة فمن يهديه من بعد الله نشيغ رب المدغلي ko bidia jolem be nin dingo de kanu filibantiya ayed lake munye ala ko qur'ana kono afareta man tagaja ilahahu hawahu yala ema mugo yika kaba ko ala mugo minya kan nin dingo de ke aka alai ni alen nin dingo ye komin bila korodura boke ni alen nimma minye anye korwatoke wa dallahu allah ala ilmi ala ya tigi fili ala ka doni ka ni ala ba do ni fili banta kaka ube ala kelen ko be kala dunya afilila wa qatama la samuhi wa qalbihi ala ye anyu noro ka dusukun noro ka tampon kala ka datugula ke dusukuna wajala la basri qisawata aye falaga ke anyu fanala atese ka cinyaye faman yahdi min badillah jombe se kan nin kandala kofe sahidu yemunye bidiya mogo nin dungo patola de do filibanti de do ala yode yirani aya kono fa na'udhu billahi min itiba'il hawa ambe ala delala kan kisi nin dungo batoma wali haja samma ahlu sunnat ahla al bidai bi ahli al ahwa'i ninde koso sunna mogo ye bidiya mogo welede ko nin dungo tigu li'annahum khalafu din allah wa tabu ahwahum parce que bidiya mogo fule uye ala ka dina soso ka tungunin dungo ko wa haula mislu al khawarij misali la khawariju ye jamakulu jumaye munu nu be silamaw kafiriya ko kabaira junubu tigi be kafiri min be galo kelen tigi ye kafiriye min ye mogo korofo ye kafiriye min be dolo mi ye kafiriye ni donna jannaba kono fane be dumete bo ube hadama den kafiriya ni kabaira junubi ye ki fagali la daga ki joli boni na daga ki na folo tali la daga uba fo nunde ma khawariju bada wulu de be bo fama kontro la fama ko ku kele komi khawariju nin khawariju fule wa rawafida ani rawafida fule rafida e jonye munum be sayba unani uba fo do ma rafida wal mu'tazila ani mu'tazila ulube alaka kuma innan kariya ko qur'ana alama kuma mu'tazila uba fo fana koni mo minye kabaira junubu ke manjilata baina manjilataini ko ite silamaye ite mu'miniye ko ite mu'mine ite kafiriye ibe kafira ni mu'mini ace ko mel la gara ni donna jahannaba ko ite bo wali jahamiya ani jahamiyaw de kuma na bi khalqil qur'an ko qur'ana damfende wali murjiya ani murjiyaw ye jonye murjiyaw ko ni la ilaha illallah fo idala doro ko hari kana bara nyuma kay reye mu'mini de ko kana bara shike ko na la fora dala doro ko barna o ye bidia shira do de murjiya wa sufiya li hululiya
ani sufiya hululiya o jonye ulu ko fengo fenye danfende ko ala ba kono ko ala be potola ala be misirin kono ala be hada madina ala be wulula sufi sira wude do de ulu ko ala be danfembe kono ko ala jigilembe danfembe ta hululiya aw ahlu wahdatul wujud ube wahdatul wujud dunke wahdatul wujud ye jonye afana sufi sira de me ulu ko danfembe ala difference min be wahdatul wujud ani hululiya no yogoncha hululiya ko ulu ko ala beede ko me danfen kelen be ala bila me wahdatul wujud ko eye fengo fenye jinya kono ko de ala yemene ko poto nyi ala de ala be poto yin kono ani poto nyire ala ye wuye kelenyewa wala hululiya ko ala de be poto kono ala be fembe kono wahdatul wujud lu ko poto nyire de ala ye aw ubadil khubur ube kabur batolaw aw ma shakala jalika ani min nunu na nyugona wuye kullu hadhihi bid'un wa dalalatun mukhalafatu lin nusus al kitab wa sunnah wa mukhalafatu li usul sunnah wa qawaiduha nin jamakulu fulen ne nyanyu fo awuye nunun be bidiyamo nunun kullu hajihi bid'un wa dalalatu nin bidiya munun fulen ne nin filibanta munun fulen ne nunun ya alaka kitabu soso uye ciden ka sunna soso wa mukhalafatu li usul sunnah wa qawaiduha ye sunna kallisruna sipasemo ya besoso an fule kan nin jamakulu munun fule fo nunu nye bidiya wude jamakulu munun fule ka fote nunu nye bidiya wude ani filibantiyaw bidiya munu ni filibantiyaw munu nu ye qur'ana kolo soso ka ciden ka sunna soso ka sunna lesiruni asipasema soso awwaluha min ahmad ibn hanbal ko munu ko abena ko dofo sunna dofo koni mogo yulu to yimu mina ko ibora sunna mogo la awwaluha folo ya juma qala al iman bil qadar ahmad ibn hanbal ko kallimanani latige falladhi la yu'minu bil qadari laysa min ahli sunnah mogo min malli manani latige amada latige latige herama latige juguma mogo min madda wala o tigite konte sunna mogo la haja taraka qasilatun ajimatun wa asilu ajimatun min usuli sunnah nin tigila mogore lesili belebele bado toy aye ewa nin tigila mogo aye femba toy kal lesiri batoy sunna lesirula ni min mal laymanani latige al iman bil qadari rukun min arkanil iman kallimanani latige limaniya jonse undo dedo دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على كتاب يويرنا أن تيدين كسنة على كترونا كسبك كافول لمنيا نلا تيجي كل لمنيا جونسن دوريدو قال الله تبارك وتعالى على كم مسمى هيرا كتا أقرت لنا وكل شيء حسيناه في إمام مبين ala ko fengo fembe ko alayya bejjate ka sebe kitabu min bangelenu lahul mahfuzun fa kullu hadis yahdisu ko kura no obeke o kullu ayni ko kerele beke qad alimahu allah wa sajjalahu fi lahul mahfuz ala ya do aya sebe lahul mahfuzula wa haja min adillati al qadar ni nyella tige ka dalilay inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadari ala ko le fembe dani la tige de wa jibril arsalahu allah tabaaraka wa ta'ala ila muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jibril ci kana muhammadu ma ala ka tanuna kishibaka li yuqarrira fi haja lighai usul ad-din wa arkanihi allati yabni alaiha wa yusadda alaiha alay jibrila ci cide ma ko jibrila kana fewundo sabati cide nye dina lesirun ani dina jonseun dina jolembe minunka ani dina korotara sipasema mununka alay jibrila ci cide ma ko kanu sabati cide nye
سأله عن الإسلام جبريل نالي تشيدا يا تشيدا ينكا كو سلامي جمعي فقال تشيدا كالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت جبريل تشيدا ينكا كو سلامي جمعي تشيدا كما كو سلامي يدي ika sereya la ko bato fensite min ka bato ciyani ala kelempewte muhammadu ala ka ciden de ika sallina ta chogola ika jakka bo ika sungalo sun ika ala ka so kere kata hiji tuma mi ciden ni fo jibril ko sadaqita odi ato ko jibril ciriya puro aka dina lesirun aku sabati ciden bolo jibril ko ciden ma ko yetti nyafo qala mali iman جبريل قتيد ما كل من يجمع قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى جبريل قتيد ما كل من يجمع كيد كل من يده إكدا ألالا إكدا لك ملكولا إكدا لك كتاب جنونا إكدا لك كيدونا إكدا لتجلا هيرا منا جغما كافوا بيبورا على دفه جبريل ينفنا سبتا بلو أكوية تنفو فالأركان لقمسة خير لقدر مجكورة من سلامية جونسين لمنيا جونسين دورو نيلا تيجتو كونو نيلا تيجتو لا ألا يوفو آيا ورو كونو فالأركان لقمسة خير لقدر مجكورة القدر مجكورة في آياتي كما سبق لمنيا جونسين دورو وفولين دو يروولا من يلا تيجي وفورا آية وكونو كما سبق كمن آية منونتمنا وقد تسرد أصول الإيمان في عدد من الآيات ألا باللمنيا واللسرون أبون أتغو نغنا آية ودولا ألا يتغو نغنا آية جاتولا limaniya jonshen limaniya lesirun ala yu tugu nyogona aya jate wula udoye jumaye آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لمن يا أجونسون دو فلك فويا كوتشيد لمن يرى نفني من جينا كناما كبواتي ألفين مؤمنون فنا كل أبى ulimanani alay limana jonsendo do fulani ulimanani alaka malika ulimana jonsendo do ulimanani alaka kitabu jigre limana jonsendo do ulimanani alaka chide ulimana jonsendo do ante chide mbo chide la limana ya yoro lambe limana na beyede o kontigi ala yemmin fanya nyalme ambe tuga ko alaika ya fama tiga lambe labakata yedema fayusagu ahyana li qadaru fi nusus mustaqillah وقتو دولا على بلاتيجي أبي أليسما كلو ورولا أدما وتسرد هذه الأصول في سياق واحد وقتو دولا على بن الليسر وورو يمبفو آية كلين كل سماليكونو وكلها دل عليها كتاب وسنة نمبك قرانا ينكند كتاما أنيتيرن كسنة عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل حاجة كم أبي جبريل كحديثا كنو تجميع أيلي من يا جونسون ووري مبفر نيون كا جبريل حديثا ينكونو وكما في حديث عبد الله بن مسعود أني كم أبي عبد الله بن مسعود كحديثا دو كنو تجميع وربما تاتي لم حتى أغرى أن القدر وقتو دولا كي تجوري بين اللاتيجي فو تجولا وقتو دولا لاتيجي بين fo chogo werela minni ani aya munum be kelenya aya konon abi minni mimbe aya konon na nute kelenya nejkuru fi jalika la adillati inshallah shagara bin madghali ko rubena wodjele lawfuni ala sunna min usul allati man taraka minha qasilatu abelle shirula le shirim nuya akelento e doro ni be bo sunna mo ka groupe kono al iman bil qadr khayrihi wa sharrihi kallimanani latige ahera mana juguma فعلى المؤمن أبي مؤمنك
أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى أبي مؤمن كي يكلمنا ناي كل تجيب أهيرا منا جوما كو أبي بورا لا دفي مسمي هيرا كتشا أقرط لنا وغير تكلم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وخيرها أن القدر وأنه الدرجات شيخ الإسلام ابن تيمية أكمنا ككتاب كنو العقيدة الواسطية أقول لتيجي كو درجة دمدو دو كو دمدو دو شيخ الإسلام ابن تيمية ككتاب مفلين عقيدة الواسطية كتاب نيانما عقيدة لا ale be leshiri duru fo kitabu yin kono kelen niya bila duru bora sunna mogola ako shawul islamu ya buntaymiya ya fo kitabu kono kulli man yaye daraja de category de do fa darajatul ula liman ya category e follow a daraja follow e latige daraja follow category follow ilmullahi almuhitu bi kulli shay ikado ko ala ka doni korilembe fembela ala be fembe do alima allah bi ilmihi alqadim alajali kull shay ala ye fembe do aka doni min temena aka doni min ka koro aye fembe do min makhluqatihi shaqirihi wa kabirihi daqiqihi wa jalilihi ala ya ka dam fembe do kateme aka doni ba ka dam fembe la kateme dam femmin ni fitini do kumbaba do wa aka misede aka bode wa ala ka doni ba ka damfen bela kateme aba be kalama summa sajjala jalika fi kitabin mahfuz o kofe ala ka donin kofe ka damfen do o donin kofe ala ye damfen ka kibariya besebe lahul mafujula qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden ko ala ka tanuna kishibaka ako qaddara allahum مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة كيرن كو ألا يفهم بالتيجي سبه ساني ألا كسانك باولون فلان دغما كولون فلا داني سامبا بدوره لاتيجي بسبره فهم به دام فهم بكال لاتيجي سبرا له المفوجلا ساني ألا كسانك باولون فلان دغما كولون فلا داني سامبا بدوره وقال عليه الصلاة والسلام جيدن قال كتنونا كشباكا أول ما خلق الله لقلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة على جيدن ko fen folo mi ala ka dan fewna ni ala ya da ko ya kalimu de sebeli be ken kalimu minye ala ya kalimu folo de da ala ko kalimu ma asebe kalimu in ko be mun sebe ala ko kalmuma fim min bena ke o ma huwa kainu ani min kera ila qiyami safuka tajiyan wala besebe min kera ka koro ani min bena ke abesabe fuka ta qiyama fakataba allah tabaraka wa taala kull malumat allati limuha bi ilmihi samil al muhit fi lahu al mahfuz aw alam masamin korta lendo aye fembe sabe fendon tondo fenwo fenye fende fendonende nabe ala ka doni kono ko ala ya ka doni yo obeta ala ka doni ye fenwo fenta ko ala ya be sabe lahul mafujula fakataba allah tabaraka wa taala kullu malumat ala masami hera ka chakorta leno aye fendonembe aya be sabe التي علمها بعلمه سامل فندون مني ألا يا دو أنا كدوني عليك دوني مني فمبتا عليك دوني مي نبك نكوريلا فمبلا في له المحفوظ ألا يا بسبب له المحفوظ لا ألا يفهمو في ألا كدوني يفهمو فنتا ألا كدوني كوريلم بفهمو فنا ألا يا بسبب له المحفوظ لا وعندهم مفاتيح الغيب ala ko dogolen akile ko abenne ala defe la ya'lamuha illa huwa ko mo shite ko dogolen do damfen shite ko dogolen do ne ale alate wa ya'lamu ma fil barri wal bahri ko ale ala min be giren ka bado min be baji dale bado o ma tasqutu min warqati la ya'lamuha
ko iri bulu site bi na be gerende ka uba be baji de koro ko fo ale ala bodo wala habbati fi julmatil ardi ko fen kisimate dugu kolo dibi kono wala ratibi fen kenemate wala yabishi fen jalente illa fi kitabin mubin fonni be sebele be lahul mafudula ya bunayya anana aya wore kono luqmana ka kuma wala qur'ana aya kono akonde innaha intaku misqala habbat min qardali ikado ni ka bara nyuma kera misqala jara qardali fin kisima fimani dededo aleni habbati sauda bolendo tulube bo ale fanala ala ko ni ka bara nyuma kera ode fatakuna fi shaghirati ni ka bara imbe farade kono aw fi samawati uba be sankabolon fuladila aw fil ardi uba be duma kolon fuladila yati biha allah qiyamatu ala banati fallahu alimu bi kulli shay ala be fembe don wadawana hajil ashiya kullaha fi lahul mahfuz ala yanni fembe sebe lahul mahfuz la fana ni nye daraja fuloy yaro bake kana wakati yersera ni nye daraja fuloy koma be komi an ka wakati yersera daraja nani de latige daraja nani de al ilm wal khalqi wal mashiyati wal kitaba shaykhul islam ye ewa latige daraja munun fo ni ala ye dresure iranna sha Allah sini ambe utofo unani de do mana puru ka dalla tigela da ko nani la ado ko ala de yefembe da ado ko ala be fembe do ado ko ala yefembe sebe ado ko fembe be ala ka jende kono donc la tige daraja ayenni daraja nani de inshallah waqti wore amna continue ku tofo subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الإيمان بالقدر خيره وشره أم بأن قدر سلا شرح السنة لإمام أحمد بن حنبل ako kalli manayani latige ahera lama ana juguma wa min sunnati lajimati ahmad ibn hanbal ko abe sunna kono sunna min wajibilen ba anka allati man taraka minha qaslatu sunna munu nuye kelento ye ula lam yaqbaluha nima min ay bannala wa yu'minu biha ima limananaye lam yakunu min ahliha iteke sunna mawla al iman bil qadr khayrihi wa sharrihi ko sunna nya jumay ko limaniya ni latige hera mana juguma wa tasdiq bil ahadith fihi ani hadisa munun nana latige konyala wal iman biha ani kallimanani o hadisa wiye wala yaqulu lima ikana fo munna wala kayfa ikana fo chogodi inma huwa tasdiq wal iman biha mimbe eka kada ala ani kallimanani ومن سنة اللازمة التي من ترك منها قصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكون من أهلها شيخ ربي المدغالي بنا دو سره لأكو انتبهوا لهذا أكو أياك حكلتون يرولا أياك حكلتوننا هذه الفقرة مهمة جدا أكو يرو من فلنيني كو حملين دو كسوبي الإمام أحمد سيشف لنا أصول من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة كو أحمد بن حنبل أبنا اللي شرودو sunna le siru do man kuto anye
كوني مغمين يولو توي درو يتسونا موي يعني يخرج عن دائرة السنة إلى بدعة تنبه لهذا أحمد بن حنبل بافي كان كودو فانيه كولو يسنة كالسرودة كونو يولو توي درو وبني يولو توي درو كي بورا سنة مغولا كي دونا بيرا مغولا آيات جانتون يرولا ده ومن سنة اللازمة التي من ترك منها خصلة أبي سنة ولا سنة منو أواجب لن كمبان كانكو منا نمغ من يفنتو يولا درو فإذا تركها كلها أو مؤجمها فهذا هو البلاو أمر بن حنبلكو أبي سنة ولا سنة منو أواجب لن كمبان كانكو أولوكا من ترك منها قصلة كله نية كلن تو يولا كلن أبنا سنة منون دامنا كوفو نية كلن تو يولا درو أكوي بورا سنة مغولا إكرا بيرا مغويا فإذا ترك كلها أو مؤجمها فهذا هو بلاو ni eyu beto edo ube eyu ukumbabau to edo ode balaw yekatima beka lam yaqbaluha yani abaha sunna nunu ni banula ni mu'mina koro yemune nu banula wa yu'minu biha ima limana nuye lam yakunu min ahliha nima ke o sunnaw dunke ija lam yakunu min ahli sunnati yakunu min ahli albidai ahmad bin munufo ni me ke ulu dunke dorima limana ni ma ke udunke dro ite sunna mogola ni mogo fana make sunna mogo ka jama kulula ibe ko bidia mogo de la ija lam yakunu min ahli sunnati yakunu min ahli albidai wad dalal wal yajbillah ni make sunna mogo la dro ube ke bidia mogo de la ani filibanti wala kankisoma wa antum tarifuna ako awbado أن البدعة تنقسم إلى كبائر وصغائر كبريا بتلا كتا بديا كمبابا بي بديا فتني بي وإلى إلهادي بلا دوبي يرى ويكا جنة كبو على قولا وإلى البلاء بديا دوبي يرى وبي كي ولي كتا بلاوما